Masterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2023 iVash la esiqala khona ngenye indoda ehamba kwenye indawo engathi semasimini kamomo. Yabona igundane elifile phansi yalithatha yalibamba ngomsila yalifaka kuplastiki yayuphethe, kodwa le ndoda ayililahlanga leli gundane, yahamba nalo yaze ukufika ekhaya yalibeka yase eda okunye ukudla okuncane endishini, yathatha lelo gundane yahamba nakho naleso sitsha sokudla yaya kwenye indle yayikhiwe. Kanti-ke le nto ayidlisa lelo gundane siyathola ukuthi wayeseyiphakela amagundane eminyaka eminingi. Ukuthi yini leyo imovie sesibuyisele eminyakeni ewu-10 before ukuthi kwaqala kanjani. Igama lale ndoda u-Athava umshayeli wamabhanoyi o-Rich, wayephila kahle emzini wakhe nonkosikazi wakhe uBhina nendodakazi yabe efunda ekholeji u-Arya nomfana omncane u-Ansha babemkhuzela ukudlala igame efonini noma sekudliwe. Babe umndeni ohlangene futhi bewumndeni ojabulile o-happy. U-Athava esedrayiva imoto esendleleni nendodakazi yakhe u-Arya. U-Arya wacela kubaba wakhe u-Athava ukuthi ucela ukuyovakasha ukuphela kwenyanga nabangani bakhe afunda nabo ekholeji baye endaweni yaseLeida. U-Athava wamnqabela u-Arya wathi ngeke azakwazi ukuhamba, kodwa u-Arya wayebhizi encenga ubaba wakhe. Nokwazi kwathi ekugcineni u-Athava wagcina eseyivumelile ingane yakhe u-Arya ukuthi akwazi ukuhamba. Wathi kodwa kuzomela bafonele njalo ekhaya ba-update ukuthi uhamba kanjani. Wathi futhi kuzomela ucela abangani bakho bakunike iy'namba zabazali babo, wena uzobe usunginike iy'namba zabangani bakho nezabazali babangani bakho. Wathi futhi efonini yakho kuzomela ibe on i-live location kusukela uhamba la uzobuya. Wayivuma yonke leyo mthetho u-Arya ngoba ejabulela nanokuthi ubaba wakhe ugcine evumile. U-Athava watshela ingane yakhe ukuthi kodwa kuzofanele baqale baphume bewumndeni bayodla kwe-restaurant bonke. Lwafika ngempela lolo suku le-weekend baphuma bonke beyifamily sebeyodla bonke. Bahamba bayongena kwenye i-restaurant encane eyayingekho kude. Sebekodile ukudla wakunqaba u-Arya ngoba wayekhethe engadli noma yini, wathi yena ufuna ukuphuza i-iced tea. Ubaba wakhe u-Athava wahamba esethi uyomthengela leyo iced tea, kodwa wafica ukuthi kule store alisebenzi ikhadi, kusebenza ukheshi kuphela. U-Athava ngoba wayephethe ikhadi wathola ukuthi imali inewukheshi ayiphethe iyashoda, kodwa kwaqhamuka enye indoda esikhulile yamsiza yamgcwalisela ngale mali ashoda ngayo. Wabonga u-Athava kule ndoda igama layo kwakuwu-Pratap. Wahamba u-Athava esebongile ku-Pratap esebuyile emndenini wakhe, kodwa le ndoda ebimgcwaliselile kuthiwa u-Pratap yamlandela yavele yadonsa isitulo yahlala eduze ka-Arya. Amalungu omndeni ayehlele etafuleni badideka ukuthi kwenzakalani. Wabachazela u-Athava ukuthi le ndoda ibimgcwalisele ngemali. U-Pratap wajikela kule ndodakazi ka-Athava u-Arya wathi u-Pratap yazi akubalulekile kanjani ukuthi ungadli abanye bedle. Wasemnikeza uswidi wawungekho ephepheni wathi akawudli. Wadla lowo swidi ka-Pratap u-Arya wavele washintsha kube intombazane eyiqhenyayo ngokudla, kodwa u-Pratap wamtshela ukuthi akadle wavele wadla kwasana esetafuleni u-Arya. U-Arya wayesenza yonke into ayitshelwa u-Pratap ukuthi akayenze. Wayethi noma amtshela ukuthi akaphuze something ayithatha ayiphuze u-Arya. Umndeni ka-Athava wadecide ukuhamba umshiya u-Pratap, kodwa still u-Pratap wabalandela eya nabo emotweni. Wavela ngewindi elingemuva wanikeza u-Arya amabhiskithi emtshela ukuthi akahambe wadla ngendlela. Wavuma u-Arya wahambe wadla ngempela lawo mabhiskithi. Akekho umuntu kulo mndeni wayetshele u-Pratap ukuthi bahlalaphi, kodwa babona ngayo u-Pratap esemesangweni. U-Athava wavela angayilinaka leyo ndoda wazoyidlalela nomndeni wakhe ngesikhathi ephushela unkosikazi wakhe kwi-swimming pool bedlala. Wabamba nendodakazi yakhe u-Arya wamfaka phakathi beyijabulela njengenjwayelo. U-Athava wabona ukuthi ngcono angamziba u-Pratap akawukhuluma naye, wahamba wayesangweni. U-Pratap watshela u-Athava ukuthi ufelwe imoto endleleni, manje ifoni yakhe isiphelelwe ibhetri, ufuna ukufonela indodana yakhe. U-Athava noma wayeseqala ukucikeka ukuba khona kwale ndoda, kodwa wayivumela ukuthi ingene ngaphakathi isebenzisa ifoni. Sebengenile sebengaphakathi wafona u-Pratap, kodwa sekungena u-Arya waqhubeka nokumcontrola ngoba wamtshela ukuthi akahlale phansi, nangempela wahlala phansi u-Arya. Basala bobabili e-dining room. U-Pratap ebuza ku-Arya ukuthi basahamba yini nabangani bakhe basekholeji. Waphika u-Arya wathi cha, ngeke asaya lapho, ngesikhathi etshela u-Pratap ukuthi usezohlala naye. uBhina unkosikazi ka-Athava wayesecasukile ngoba watshela umkhwenyana wakhe besekhishini ukuthi le ndoda kade ifikile ayihambe. No-Athava watshela unkosikazi wakhe ukuthi sekwanele manje ayihambe, usayoyikhipha manje le ndoda. Kanti umfana omncane u-Ansha uzothi udlala ibhola livele lishaya usisi wakhe u-Arya. U-Pratap ngoba wayesecontrol u-Arya wamtshela ukuthi akashaya u-Ansha ubhuti wakhe omncane ngempama. Wenze njalo u-Arya. U-Athava wasuka lapho esecasukile ethethisa indodakazi yakhe ukuthi ishayelane ingane, nokwakudidisa abazali ukuthi u-Arya akakaze ashaya ubhuti wakhe nangendlela ayemthanda ngayo. uBhina uma wengane wathatha umfana wakhe omncane wahamba naye ngoboya ekhala. U-Athava esathethisa ingane yakhe u-Arya kwangenelela u-Pratap watshela u-Arya ukuthi ihlukana ne-boyfriend yakho manje, ifonele uyale. Wenza kanjalo ngempela u-Arya wafonela i-boyfriend yakhe wayala same time. uBhina wayehluleka ukuyibamba uma wengane ngesikhathi esekomplaina ngokuthi indodakazi yakhe kukhona okurong ngayo. U-Athava
wasuka waxosha uPratap ukuthi akahambe manje. uPratap watshela u-Arya ukuthi khuza labazali bakhe abangixoshayo. u-Arya wasukuma lapho esecasukile ngesikhathi ethethisa abazali bakhe ukuthi bamxoshelane uPratap. Waqhubeka nokubathethisa u-Arya abazali bakhe as if kuyingathi bayamsukela uPratap, ebatshela nokuthi akukho okuronga akwenzile uPratap njengoba bemxosha. Ilapho uPratap abatshela khona abazali baka-Arya ukuthi umthakathile uzwa yena, ethi mangingamthelela ikhofi esandleni ngithi akalidle uyalidla, ngithi akahleke njalo angayeki ukuhleka uzoqhubeka ahleka angayeki, ethi futhi mangithi akakhala uzokhala. Okuyilapho uPratap atshela khona u-Arya ukuthi hamba ushaya ubaba wakho ngempama. u-Arya wayengaphuphi futhi wayengalele kodwa wayesekhontrolwa indoda endala ekhohlakele eyayisibhala u-4 phezu kosofa wabo. uPratap watshela abazali okuwu-Atava benobhina ukuthi abahlale kusofa bahlale. uPratap watshela u-Arya ukuthi akaphahlaze wonke amafoni asendlini, wayenze njalo u-Arya, ethi anqamule nentambo yefoni ye-landline, wenze njalo u-Arya. Wathi akazommasaja umlenze wakhe, weza u-Arya wawumasaja umlenze kaPratap. Watshela abazali bakhe ukuthi ngizomthatha u-Arya ngihambe naye. Abazali bamncenga uPratap ukuthi bayamcela ukuthi angakwenzi lokho ngesikhathi esekhala uma wengane ubhina. uPratap ebatshela abazali ukuthi mangingamtshela u-Arya ukuthi akanilimaze angakwenza lokho, so ningazame ukumvimba mangihamba naye. Eqhubeka uPratap ethi kufanele nimdedele ngokukhululeka ngoba ngizohamba naye ngeke ngimlimaze, ethi ngoba mangithanda ngingamtshela ukuthi akanibulale vele aqede ngempilo yenu, ngiphinde ngimthathe khona kunjalo, so ningaphikisani-ke nami ekusekuhle kanje. u-Atava watshela uPratap ukuthi leyo nto ngenzeke efile ngeke azavumele intombazane yakhe ihambe nendoda endala angayazi. uPratap wabuza ku-Atava ukuthi ucabanga ukuthi ubani wena ongamelana nami. Ethi uPratap mina ngiyisithunywa sedimoni esisuka esihogweni, ethi ukudunga imiqondo yabantu ngikwenza kwabesifazane abesebancane njengoba ngenzeke kwindodakazi yenu. Ethi uPratap iyona ndlela nami engiyijabulisa ngayo leyo. u-Arya wabona kungena ubhuti wakhe omncane u-Ansha emnyango, wayeka ukumasaja umlenze kaPratap. uPratap wabukhahlela u-Arya embuza ukuthi uyekelani ukummasaja. u-Atava wacasulwa ukubona uPratap eshaya indodakazi yakhe, wacasuka wafika wamchofoza ngesibhakela wamklinya. uPratap watshela u-Arya ukuthi athathe ubhuti wakhe omncane womsakazo emastebhisini ngekhanda. umfana omncane u-Ansha walimala kabuhlungu esiphongweni ngesikhathi esephuma igazi, bamthatha abazali bakhe bawumlalisa embhedeni. ubhina wathatha ifoni yomfana wakhe omncane u-Ansha ethi ufonela ngayo i-ambulance, bathola ukuthi uyiqede ibhetri edlala igame. u-Atava wayichaja ifoni yomfana omncane u-Ansha ekhumbula ukuthi konje u-Arya kuthiwa akaphahlaze wonke amafoni ala endlini. wahamba wawuncenga uPratap ukuthi bacele ukuhambisa indodana yakhe esibhedlela, kodwa uPratap wayenganandaba nokulimala ka-Ansha ngoba watshela u-Arya ukuthi akathathe ummesi, enze sure ukuthi ugwaza nombani umuntu ozokamthinte manje. uPratap watshela u-Atava ukuthi uma ungafuni ukugwaza ingane yakho wozuguqe ngamadolo la uxolise. u-Atava waguqa amadolo wabambelela phansi ecela uxolo, ethi ufuna ukuhambisa umfana wakhe esibhedlela, ethi ma ufuna lo muzi ngingakunika wonke lo muzi nemali ma uyidinga. uPratap watshela u-Atava ukuthi ngiyakwazi vele ukuthi u-Rich awuswele lutho, ethi angiwufuni umuzi wakho mina, lokho futhi ngeke kushintshe ukuthi ngizothatha indodakazi yakho u-Arya ngihambe naye. Ngaleso sikhathi u-Arya yena wayesahanjelwe ingqondo, wayemile lapho enganyakazi ekhala ewubuka umndeni wakhe engazi nakwazi ukuthi uyena osesetshenziswa njengesikhali sokuhlukumeza umndeni wakhe. uPratap wabatshela ukuthi ufuna ukujabula manje. uPratap ebona esinye ispeaker se-Bluetooth sala ekhaya, watshela u-Arya ukuthi akasi-on adlala ingoma dance. Ayadlala ingoma wadansa u-Arya. ubaba wakhe akafunanga ngisho ukuyibuka leyo nto ngoba wahamba u-Atava wayohlala nendodana yakhe elimele u-Ansha upstairs. Downstairs u-Arya wayeseqede i-hour lonke edansela uPratap. umzimba wakhe usujulukile usumanzi nemilenze iqhaqhazela ngenxa yokukhathala, kodwa wayengayekile ngoba wayetshela uPratap ukuthi adansa ngami noma esemiswa uma wakhe ubhini. Kwathi sekuphele 3 hours wonke idansi, kwaphela ibhetri lespeaker se-Bluetooth. lapho u-Arya wayesehluleka nokuma eqhaqhazela imilenze omele namanzi. uma wakhe ubhina wathi umlethele iglasi yamanzi, wathi uPratap akawachitha, wawachitha u-Arya. uPratap wayekade ehleli kusofa, wabatshela ukuthi seyalala uzolala la kusofa. uPratap wathi u-Arya mabeke bazama ukukukhulumisa abazali bakho bagwaze babulale ngalowo mmese awuphethe, noma ma uke wabona umuntu osondela la engilele khona. ubhina wazama ukuncenga u-Arya ukuthi aphuze amanzi. uPratap watshela ubhina ukuthi leyo ndodakazi yakho izokugwaza kubulale uma ungasuki la. wahamba ngempela ubhina waya kumkhonyane wakhe u-Atava upstairs, wafika wasikhihla isililo esekhala. ubhina ekhala phezu kwamkhonyane wakhe, nomkhonyane wakhe u-Atava naye wayekhala. bekhala bobabili eduze kwendodana yabo ephahlazwa udadewabo ngekhanda. kwathi ebusuku eselele uPratap wanyonyoba u-Atava ephethe ummesi wasekhishini, ethi ufuna umgwazela khona kusofa wakhe ambulalele khona. wafica ukuthi indodakazi yakhe imile eduze ka-Atava olele imgadile, yavele yabona ubaba wayo yayichamela, nokwakuyiyona sign ngoba yengasakwazi nokukhuluma, yayimkhombisa ngayo ukuthi kufanele asuke la ngoba izombulala. u-Atava
wakhala wahamba ebuka indodakazi yakhe asebeyiphendula umkhofu. Mayefika upstairs u-Athava bathola ukuthi ifoni yomfana omncane u-Ansh isichargekile, kodwa bathola ukuthi ngebhadi ayinayo inetwork. uPratap wabamemeza bobabili abazali ababe upstairs wathi abehle bezela, kodwa uPratap wacasula uBhina wayesefuna ukushintsha indodakazi yakhe nomchamo, ethi uPratap ungamthinti. Wathi akamthathele impahla ey'klini wabuya nazo uBhina wamtshela ukuthi akashintshele khona la. uBhina wazama ukusitha indodakazi yakhe esekhumula ibanquni phambi kwale ndoda. u-Arya wathi ukugwaza uma wakhe wayemthinta wathi uPratap umyeke, wamyeka u-Arya. Bamxosha ngempela uBhina wahamba wabuyela upstairs kumkhwenyana wakhe. uPratap wabiza uBhina wamtshela ukuthi akasule ngemop phansi la ekuchame khona indodakazi yakhe. uPratap ngokubona ukuthi abazali abafuna ukudedela kalula kanjalo nje u-Arya wabatshela ukuthi nginikeza 5 minutes ukuthi nifihle lo mfana wenu omncane u-Ansh, ethi ngoba makuphela 5 minutes ngizotshela udadewabo amfuna amthola amgwaza ambulala. Wezwa leyo nto u-Athava wacasuka waze waphahlaza isitendi selight esasimile. unkosikazi wakhe uBhina wampholisa u-Athava wathi abayithathe indodana yakhe bayifihla. Bamthatha u-Ansh wayelele bawumvalela kwenye indlu eyayikhiyiwe bamkhiyela khona. Nokwathi sekuphelele wo 5 minutes wahamba u-Arya ofuna ukubulala umfowabo. Ngesikhathi u-Arya isakaza ngomzimba la ekhiyelwe khona ubhuti wakhe omncane efuna ukumgwaza ambulala. uPratap naye wanyukela upstairs ngesikhathi ekhuluma etshela abazali ukuthi kuzothi u-Arya mayeseqedile ukubulala ubhuti wakhe omncane u-Ansh abulale nina nobabili. u-Athava wanyonyoba wakwazi ukuyokhipha ifoni yakhe yasemsebenzini kwi-suitcase, no-Arya wawushala umnyango wagcina usuvulekile. Wangena lapho u-Arya ethi ukubulala ubhuti wakhe kodwa wafica ukuthi indlu empty u-Ansh akasekho lapho. u-Arya waphumela emvuleni emfuna la ubhuti wakhe efuna ukumbulala. Egijima ehamba ebheka yonke indawo waze wambona ukuthi ume phezulu erufini. u-Athava wabamba indodakazi yakhe u-Arya ukuthi angafiki kubhuti wakhe erufini. u-Arya wagwaza ubaba wakhe umlenze wamshaya ngensimbi ekhanda. Wagijima u-Arya waya kubhuti wakhe omncane umbamba ngemlenze emjikijela from erufini umsakaza kwifloor. u-Ansh umfana omncane wayesaphila kodwa ngebhadi wayephuka inqwaba yamathambo namalungu omzimba ngenxa yokuwa from erufini ye-double story. u-Arya wafika lapho nesitsha seyimbali sethi uyamqedela. uPratap wamtshela ukuthi akamyeke wami u-Arya. uPratap wayesehleli njengenkosi esihlalweni ekubhala u-4 ephethe i-umbrella bemncenga abazali bethi bayacela ukuhambisa umfana esibhedlela ngoba uselimele kakhulu kunakuqala. uPratap watshela abazali ukuthi ngizonivumela ukuthi nihambe nomfana mangabe nivuma ukuthi ngihambe no-Arya nami. abazali baphoqeleka ukuthi bagcine bekuvumile leyo nto noma bengayithandi, kodwa bathi bonke benganakile. u-Athava wafaka ifoni ka-Ansh eyayisigcwele ibhetri sebeyi-one ne-location bayifaka ebhlukweni lentombazane u-Arya. uPratap wathatha u-Arya wahamba naye besele bekhala abazali bakhe lina nezulu. Bathatha ingane yabo eyivitheze kamalungu omzimba bayilayisha emotweni ngesikhathi uBhina eseyihambisa esibhedlela. uBhina wayedrayive imoto ephuthumisa umfana wakhe esibhedlela eplaneni nokufonela amaphoyisa phambili, kodwa ngoba uBhina wayehamba ekhala indlela yonke wagcina engasaboni kahle ngenxa yey'nyembezi ey'gcwele amehlo nemvula emgwaqweni nokwamenza wagcina edala ingozi. u-Athava wathatha isikero nempintshisi noma ipliers abanye bathi udlawu. Wayelandela idoti le-live location yefoni ka-Ansh ayeyibuka esikrinini sefoni yakhe ayeyiphethe elandela leyo ndlela yamholela kwelinye itempele. Ngaphakathi uPratap wa-introduce u-Arya kwamanye amantombazane nawayinqwaba ayesewaphozisa umqondo njengomqondo ka-Arya. Nesitholayo ukuthi bonke laba bantu babe ama-victim ka-Pratap kwakuwabantu besifazane, kanti futhi bekungeyona into ayiqalayo lapha e-restaurant ngo-Arya, i-collection yakhe aseyenze iminyaka. Amanye lawo mantombazane ambona u-Athava engena. uPratap wathi awamluma emhlala ngezinyo. Bamhudula u-Athava bambeka phambi kaPratap. Wabuza ku-Athava ukuthi ulithole kanjani leli thempeli. u-Arya wahleka wayikhipha ifoni u-Arya wayinika uPratap. uPratap wathi abayiphahlaza lapho wayeselungiselela ukubulala u-Athava. u-Athava ngoba wayebona ukuthi useyafa wacela ifavor yokugcina kuPratap. Wathi ucela ukuthi mayesefa abulawe indodakazi yakhe kuphela. uPratap wavuma ukwenza njalo watshela wonke la amanye amantombazane ukuthi awami angenze lutho kuvuleka ispace. Waseletha u-Arya ukuthi azobulala ubaba wakhe. u-Athava wenza lento ayeyiplanile ngoba wahlukanisa ama-blade amabili esikele wakwazi indodakazi yakhe amadlebe omabili. u-Arya phezu kwalezo inhlungu wayesaqhubeka nokuhleka ngoba uPratap wayekade emtshela ukuthi asmile angayeki. u-Athava wayengakwenzi lokho ngoba efuna ukubulala indodakazi yakhe, kodwa wayekwenza ngoba uyazi ukuthi amandla ka-Athava asezwini lakhe u-Athava, so intombazane engezwe emadlebeni njengoba yaseqhumisa ama-eardrum endodakazi yakhe. Wayengeke asakwazi u-Arya ukwenza into eshiwo uPratap. uPratap wazama ukukhuluma no-Arya kodwa wahluleka. u-Athava wayihlasela le ndoda esemhlukanise nomndeni wakhe, wamsakaza ngekhanda phansi waquleka
ukuthi esequlekile wamkhamisisa wamkhipha ulimi elidonsa ngale pair of pliers akade efike naye, emkhipha ulimi ethi wenzela ukuthi angaphinda akhulume nomunye umuntu wesifazane emtshela ukuthi akenze into. UWathava wabuyela ekhaya nengane yakhe eyayingayekile ukuhleka. Imuvi yethu sisibuyisele ekuqaleni kuleya ndoda ayigundwane. Siyathola ukuthi uBhina nendodana yakhe u-Ansh abafikanga esibhedlela, bashona kuleya ngozi yemoto. Indoda ecosha amagundane sesiyathola ukuthi kwakuyena u-Athava, kanti futhi kuleya ndlu emnyama wayevalele khona uPratap, wayehleze eboshwe ngamaketanga edla wona amagundwane. U-Athava azangambulala, siyathola ukuthi wayemgcine lapho njengesiboshwa sakhe iminyaka esazabe nentshebe enkulu uPratap. Wathi eqeda ukumphakela lezo zinto ezibolile waphuma lapho uPratap esewubheka indodakazi yakhe. U-Arya naye wayehlala kanjalo embhedeni engezwe emadlebeni engakhulumi esmayila kuphela ngoba wayethe uPratap asmayila angayeki. Nesitholayo ukuthi sekwaphela 10 years wonke esmayila kanjalo. Siyawubeka lapho part 1 weVash, sikuthembisa ukuthi uyabuya upart 2. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.